Berpite, berpite. Berpite, ya berpite. Udah malu. Grupo arte marciais GAM persaudaraan setia hati terrate pesate. Ho arte rituais seti tuda malo ya área hudilarang aldia ranai. Consegue estraga comunidade ni uma quase ruanolo. Motor ida lakon inclui emanang ida kane kaman. Nunemos edifício jornal diário independente. Confronto nerasik acontece a loron senolo fulang maio e a quarta-feira calan tu kualo habalo, horas Timor-Leste. No Twitter informação nebe iha katak, polícia Kereta Rua maktuir grupo jovem arte marciais sirane, husi kutuk, iha acontecimento causa husi tuda malu resulta comunidade ne uma quase ruanolo mak sira tuda rahun comunidade sira la simo a halok idane, sira tenta tu contra hasoro, mebe polícia bako fali comunidade. Nune vítima sira husu ba parte segurança tu protege povo hodiak, tamba povo precisa hakmatek. Acontece por seik hau hamri hau kare patras komata laos ema mesa mak mai lai polisi Kereta Rua maka tuir tu ni sira mas Kereta tuir polisi tuir sira ulu halo rahu ema ne uma pois ema nai tur Kristi hela amla sala puatida fila polisi pakutana nema hau le simu ho buat halo segurança nene pa nasau ni dane pa povo idane ka atau segurança ne pa kubu idania tolo ihe hang antas ani taka no mata sira começa TV mai ona TV mai tuda tama mai antau be hau han online ruani hamri khali hene ba me como tao anta ami takan hak niat taka lima sane be tila bel halo pa ami sane ami hatte ni gotide da ini ami hasa mai alu gade idane ma como be sara mai be ni rahu hotukana antau ho idan sani sira mak kan hanoi be sira hanta tia ama disculpa hau yang ami haluga ami helati fatin dong anta komu hasane be sira mai hamri kal hene sir diam para tia ni honi online room hene diam para hasane be komu be sira para anta sunu dos ni atu soe mai den be ini mus amla hatten mas ni rahu hotona fatuk mus pama hotona mai ni mas sira hodi hamri khalai hotona mas oingnya aku hasane be ni be hau ladum hatten ni Vamos trauma hari hello mahone oane. Tambane ami povo ai leva condena makas actos crimine mode uso ba polícia secreteli atu tauma matamba grupo idane mode identifica no considera tamba ami povo precisa hakmate ami nos admira ema bara khane sane la uja capacete mai be polícia la tahan no usi kiune. Depois acontece suspeito halai tia hela makriti mare. Ia patroli hosi polisi bob toya fatin bob sira laduni suspeito mai be makhalai ona mai be polisi bob husi bob a nebe comandante ema bye bolu nando baku fali vítima sira halo makia keto no mane buru bis. E soren seluk se fial dia Renain Carlos Magno Vieira sente triste no lasimo acto arte marciais no arte rituais nebe halo bane comunidade. Tambane ni suba governo atu tau atenção ba acto refere. Awal sa autoridade au senti polisi tuan tama be halo kidan halo kidan de rodne kita te preparo na ba eleição parlamentar terus buat itu hak mate tambah ema ida mak mate lalu saya mahotot mai do hua asau ya hasana mesti dikatakan asau dan ini asau lagi asau halu ke lagi ya kan itu estrada publik kemudian de parak meh estrada ibu hau kal hau na baraila tarutu mai de hau la sai me tambah hau ya libo kotuk ne hau sai oh ina sai mai na kundal sila presiden buat mau kelawar koda wancan awak koda butuan tambah soleh me kasne nebe hau murau to daun sini kata umidari la halo asau hasuru sira mari kumda di jite kata halo kita hana sanene ni diran saja tinggal hamate neka seni diran sira la hamate de situ sale semakin lama makin buat grave tambah woi tambah kalau ada kumda sira barat triste buat tidak kios buat tidak umat buat tidak jandela ne orang mata ne
Dia buat benda mati. Nih benda mati. Sama-sama tinggal bahal Israel sesat. Nih bahal autoridade hal sini. Nih hal sini. Hal kesini akan lakukan buka pela tu hadiah. Tem hadiah buat tidak lain. Além de nesse fiel dia a comunidade Sirmos, a liderança do grupo arte marciais no arte rituais niang, atu sama atenção baninia membros sira. Reportagem selfie na kait dita da Cruz Guterres, televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual dia kliu kita haluha. Hane botão subscribe, like, halo comentário no farretutang ba media social Hotu.